Agar kau terik pula lengkot arajar arpusan, keladon ke jingkulmar ke peserkai bala poi ke jingetiat ba ke jingesho, hapreng pat ba bat kibor ka ahan. Kebala penlong di kulit ban kerwit lati bat siat di tendong leer pensat kemat ban pensapriang yau pat ba. Kani ke jingja kalami na ke jing persya jung pat ba ke jing aja ka jung kibor peniat chnong ka Mawkynrew pelun Shakaram Krishna Mission kebala pentrai ke jing skul hagathar. Ki pat ba ke belami ban persya kani ke jing aja ka kidai ke mana krishnong maulen bat Mawkynrew. Bat ki pat ba kan the bat chinrang kelami ban persya kani ka kam da ke batu ban si ding gol ke madan umjar ke bat penyang ya kani ke jing skul. Haswa ke jing sya ban kawang ya kini ki tendong leer pensat kemat bat ke jing bom lati. Kini kinok syong kelara ki ding gol rengkat bagi mokio. Ki lengka bat ki plakat ban persya ke jingïoh jaka karam Krishna Mission ban shna ke jing skul ha kani ka madan. Kila penpa wai kene ngamadan ada tiru syaka Mawkynrew Sports Club ban pendengkam bat komta ke jing jaka Shakaram Krishna Mission kalong ka sop-sop da ke jing tip ki kat to kat ni ke bedan keti. Ha ke jing wan jong ini ginong syong kile tengko bat ki bor pulet bat ki bor majestor ha surok bat mu bandung chengene ke jaka bat hang ni ki pat ba kila thom da ke bor ki pulet. Ki pulet ru kila hab ban bom lati ki bat kawang da ki tendong leer pensat kemat bat penpran oi pat ba. Ndai gini ginong syong tim semlaran dian barak jing akun kila yo ban si gini giding gol akan dengan madan. Nalor kan ile jing tip badan hadu ku ban riau ne prang wadi ai ki bala mensau kun tubi ko kelong kemi ke badang armet kum juru na padang ki pulit. Kum balong menta ke jing long jing man kala kham jai jai bat ginong syong gidawa bau ba jidhar video ka Mawkynrew sin RD blog bau dei ban mi no na kathan. Hakabedai bagane ke jingja ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills kala Pynjari Curfew ha ka shnong Mawkynrew. Bat la Pynjari no mardor ke curfew tak ada benda penmana da kumoi pat. Media.